Predstavljam stan od 99 kvadrata, petosoban, nalazi se u centru grada, u suštini mogu biti i dva stana. Ima dnevni boravak sa izlazom na lepu terasu, trpezarijski deo uz kuhinju. Kuhinja ima prirodnu ventilaciju, veliki prozor, fizički je odvojena. Uz dnevni boravak se nalazi iza ovog zida koji je gipsani još jedna spavaća soba, što znači da možete, ukoliko vam ne treba, ovaj zid skinuti i proširiti dnevni boravak. Ima ostavu, plakar iza ovih vrata, kupatilo u dobrom stanju, nije potrebno renovirati ga i ono što je specifično, prelepo, isto tako ima prirodnu ventilaciju, veliki prozor. Ovde se nalazi još jedna spavaća soba, dovoljno velika, staje plakar. Sad šta je specifično za ovaj stan? Da ima predprostor, hodnik koji deli ovaj deo koji sam vam pokazala, oko 45 kvadrata, i ovde još jedan stan. Sve je uknjiženo kao jedna celina na 99 kvadrata. Hodnik i dve spavaće sobe. Ovde se nalazi isto tako ostava koja je povezana sa ostavom sa one druge strane, tako da možete imati još jedan prolaz. Ovde je jedna soba sa izlazom na lepu terasu, velika, pravilnog oblika, terasa. Takođe imate kupatilo sa prirodnom ventilacijom, lepo, veliko, ne mora se renovirati ukoliko ne želite, i jedna spavaća soba manja. Znači 5 soba, 99 kvadrata, predprostor, ima ulaganja po vašoj želji, ali u principu sve se može lepo iskoristiti i nije skupo. Ono što je prednost je parking mesto u dvorištu zgrade.